Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbin kim? 10. ders. Rabbin kim? 10. ders inşallah. Tayyip. Allah Rabbimiz etti. Leyse kemislihi şey ve huves semi'ul basir. Ona tingleri yok. Kime olana? Allah'a. Ham ol işitişi, görüşü. Eş-Şura suresi 11. ayet. Allah uzun bu ayette işitişi, görüşü deb sıfatlay. İkinci ayette Allah ayta İnna halaknal insana min nutfatin emşacin nebteleyhi fecealnahu semi'an basira. Biz kişini sınavga düşer itip katnaş tamşıdan barlıkka getirdik. Hem anı işite hem kure turgan işitişi hem kuruşu ettik. İşitişi hem kuruşu ettik. İhtibar ettikiz. Allah Rabbimiz uzun işitişi dey. Kuruşu deyip ayta. Hem kişi tornada uşlayık işitişi hem kuruşu deyip ayta. Niçin gitti bizge onun isimlerinde hem sıfatlarında ol bir iken anlarga. Yani bu Allah'ın isim sıfatlarında birlev. Niçin anlarga? Niçin anı birlerge? Manda kişinin işitu hem kuru selati bilen Allah'ın işitu hem kuru selatının ayırmasını bilgilere gerek. Kişinin işitu selatına kelgende tabipler aytgancha kişi iştirlik en yira qara ol da bolsa 30 metr xatli saatning tikillevi. Kişi en yaxshi işletiren kişi 30 metrdan saatning tikillevini işti. Tik tik etip. Allah'a kelgende nerse ayta Allah biz taxit üstünde bo'lgan büyük Allah. Taxit onun kürsüyün çılgap algan, orap algan. Kürsi köklerini hem yerini Allah aytgancha vasiga kursiyuhu semavati vel ard. Onun kürsüyü köklerini hem yerini çılgap ala. Bakara suresi 255. ayet. Şuna göre Allah Rabbimizin mesela Allah Rabbimiz uzun kuraya deyip işte deyip etti. Şulay kişi de kuruşu hem iştüşü. Allah Rabbimizni biz kişi eğer de Allah'ını işite deyip etsek, şulay kişini işte deyip etsek, biz Allah'ını kişilere dinleyiz mi? İşatavız mı? Yok. Allah da işte, kişi de işte, lakin kişi nişik işte. Kişi özünün dağifliğine xos bulgan işti bilen işte. Allah Rabbimiz özünün büyüklüğüne xos bulgan işiti bilen işte. Niçin getirip Allah işite? Biz onu bile almayız. Lakin Allah işite deyip ettik, demek o işite. İşite hem onun işitiği kişiler şekilde değil, hayvanlar şekilde değil, başka narsa şekilde değil. Anladınız mı? Anladınız mı? Tayyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şınlıkta 7 kat kök hem 7 kat tamamız. Şınlıkta 7 kat kök hem 7 kat yer Allah'ın kürsüyü bilen şağıştırganda zor şüldeki belekeygine yüzük, baldak kibek. Etahidinin kürsüydeki üstünlüğü, kürsünün şuşu yüzükte üstünlüğü şekilli. Tahidinin kürsüden üstünlüğü, kürsünün şu yüzükten üstünlüğü şekilli. 7 kat kök. 7 kat. Kürsü Allah ayak koyatıran orun. Allah padol bula. Allah koyatıran orun. Şuşu Allah koyatıran orun 7 kat kök bilen şağıştırganda 7 kat kök ol. Şuşu Allah koyatıran orun bilen şağıştırganda şülge atkan bir yüzük sımangına. Uyap qarasın şülge yüzük tapsan onun atsan tap bula mı? Yok. Allah koyatıran Allah ayağın koyatıran orun Allah'ın tahiti bilen şağıştırganda şulayık şüldegi yüzük sıman. Şuldagi yüzük sıman. Bunu göz aldına getirip bulmuyor. Allah'ın büyüklüğün bizning hatta başımız, miyimiz o'ylab bitira olmay. Tayyip. Birinchi kat kökka kelganda, ya'ni Allohga eng yaqin kök. Birinchi kat kökka kelganda Allah aytdi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Hakikatte biz en yakın, yani yalışam, birinchi kat kök kirisincha kishilarga bizga eng yaqin bo'lgan qat. Shulaymi? Ayya. Haqiqat Allah Rabbimiz aytdi. Hakikatte biz eng yaqin ko'kni yoqtirqichlar bilan bezadik. Al-Mulk surasi. Nasa yotqitqichlar? Yıldızlar.
Димәк, барлык булган йолдызлар бар тик беренче кат күк кенә. Чөнки менә без күргән бөтен йолдызлар, без күрмәгән йолдызлар. Кайбер галимнәр әйтәләр, ниндидер йолдыздан ничәдер 100 ел аның нуры гына килә. Ничәдер 1000 ел килә нуры. Булар барысы нәрсә? Менә бу планеталар, Юпитерлар, Сатурннар һәм башкасы, бу нинди кат күк? Бу бар тик беренче кат күк кенә. Шушы галимнәрнең. Бар тик беренче кат күк кенә. Первое небо. Таyyib. Икенче, өченчесе һәм башка кат күкләр турында нәрсә әйтеп була? Шулай булгач, курси турында нәрсә әйтеп була? Тәхет турында һәм булар турында белгәч, без Аллаһның сүзләрен күрәбез. Ягъни, карагыз. Без беләбез 7 кат күк бар. 7 кат күк бар. Беренче, икенче, өченче, дүртенче, бишенче, алтынчы, җиденче. Беренче кат күк белән икенче кат күкне чагыштырганда, birinchi qat ko'k, ikkinchi qat ko'kda shulga atılgan baldak сыман. Shulga atılgan yüzük сыман. Шулай ikkinchi qat ko'k, uchinchi qat ko'k bilan чагыштырганда, шулай shulga atılgan yüzük сыман. Һәм шундый сравнение белән 7-нче qat күккә хәтле. Һәм шушы 7-нче qat күк Аллаһның аяк куя торган урыны белән чагыштырганда, shulga atılgan bir yüzük сыман. Һәм әйткәнебезчә, Аллаһ аяк куя торган урын Аллаһның тәхете белән чагыштырган нәрсә? Shulga atılgan bir yüzük сыман. Уйлап карыйсызмы сез Аллаһның бийеклеген? Без әйттек, беренче кат күкне хәтта без буны өйрәнеп торабыз тулысынча. Моңа безнең башыбыз җитми. Моңа безнең башыбыз җитми. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә әйтте: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Ире турында синең белән сүз көрәштерүче, тартучы хатын кызның сүзләрен һәм Аллаһка зарланучы Аллаһ ишетте инде. Аллаһ сезнең бәхәсне ишетте, Аллаһ бит ишетүче, күрүче. Мөҗадәлә сүрәсе 1-нче аят. Ягъни бер вакыт bir хатын пәйгамбәрбез янына килеп, үзенең ире турында зарлана башлый. Егет әкренне сөйләшә. Айша радиллаһу анха әйтә, шушы хәл турында Аллаһка барлык мактаулар аның ишетү сәгате, ягъни бу хатын килеп пәйгамбәрбез белән сөйләшә башлый. Үзенең иренә зарлана башлый. Аллаһ Раббыбыз бу хатынның сүзләрен ишетеп аят төшерә. Нинди аят? Ире турында синең белән сүз көрәштерүче хатын кызның сүзләрен һәм Аллаһка зарланучы хатынның сүзләрен Аллаһ нәрсә ишетте инде ди. Аллаһ бу сүзләрне ишетте инде ди. Айша радиллаһу анха әйтә, шушы хәл турында әйтә, Аллаһка барлык мактаулар аның ишетү сәгате барлык тавышларны, авазларны урап ала. Аллаһ белән ант итәм, мин алар белән бер бүлмәдә идем, ләкин аның сүзләрен миннән яшеренде. Ягъни Айша радиллаһу анха бу хатын белән кайда? Бу хатын пәйгамбәрбез белән сөйләшкәндә бер бүлмәдә утыра, ләкин бу хатын кыз әкренләп сөйләшә. Айша радиллаһу анха моның сүзләрен ишетми. Нәрсә әйткәнен тулысынча аңламый, ләкин Аллаһ Раббыбыз нәрсә? Барлык сүзләрне ишетеп пәйгамбәрбезгә әйтә. Бухарida хәбәр ителә, бөек Аллаһ 7 кат күк аша һәм бөек тәхеттән шушы хатынның сөйләгән сүзләрен ишеткән. Шунда без кая вакыт кешеләр арасында берәр әшәккә нәрсә белән сөйләргә ялабыз. Ничек итеп без 7 кат күк аша ишетүчедән ялмыйбыз? Ди. Менә уйлап карагыз. Менә без бүген мәсәлән бер-беребезгә кычкырырга мөмкин. Хатыныбызга, ирләребезгә, балаларыбызга, бер-беребезгә төрле начар сүзләр әйтергә, ягъни әйтүне булдыра алабыз, шулаймы? Әгәр иртәгә мәсәлән, баш өстегезгә камера куеп, авызыгызга микрофон куеп, һәм сезне бөтен телевизордан транслировать итсәләр, сез бер кеше начар сүз әйтәчәкме? Сүгенәчәкме? Юк, әлбәттә. Ни өчен? Уялашак кешеләрдән. Кешеләр, хәтта бер кеше киреп утса, мәсәлән, әйтик, мәсәлән, менә утырабыз хәзер берәр шәһәрнең мәсәлән главасы киреп утыра синең өеңә. Син шунда кычкырып яшәсеңме сүгенеп? Юк, әлбәттә. Бөек Раббыбыз безнең һәрбер сүзләребезне ишетеп тора. Һәрбер сүзләребезне, хәтта пышылдап әйткән сүзләребезне, хәтта әйтмичә әйтергә уйлаган йөрәгебездә булган сүзләрне Аллаһ Раббыбыз нәрсә? Белә.
Allohning ishi bilan. Nechik deb ishda so'ng bizni? Boshlab seshtag ishdami? Ishda. Nechik ishda? Nechik? Nechik deb so'rab bilmaymiz. Alloh ishda ekan, ishida o'zining buyukligine xos bo'lgan eshituv bilan ishida. Shunga ko'ra kishining so'zlarini, kishining eshituini Allohning eshituvi bilan solishtirib bo'ladimi? Yo'q albatta. Yo'q albatta. Bir nechta solishtirib bo'lmay. Barakallohu fikum. Tayyib. Alloh Rabbimiz shunday aytdi: "Va asirru qawlakum va awjharu bihi innahu g'alimun bi zatis sudur." O'zi o'z siylamizni sir etib saqlaysizmi? Alla qichqirib, eshittirib siylaysizmi? Ul ko'klarda bo'lgan o'ylarni bila. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularning borisini eshitdi. Borisini, hatto sen aytirga tilab aytmagan so'zlaringni Alloh narsa? Alloh Rabbimiz bilan. Shunga ko'ra bir-biringizga qichqirganda, eshitasanmi? Bir-biringizga qichqirganda, git shuni eslatib turasiz. Alloh narsa? Hozir sizni kuzatib turadi. Alloh sizni kuzatib turadi. Eng boshing'izdagi farishtalar narsa? Yozib, hatto deb aytganingiz narsa? Yozib turalar. Hatto deb aytganingizni yozib turalar. Shunga ko'ra avtor ayta, birisi turna nashar so'zlar aytganda, g'aybat sotganda, nechik etib biz Allohdan uyalmaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, Allohga ham qiyomat kuni iymon keltirgan kishi yaxshi so'zlarni aytsin, endi dashmasin. Endi dashmasin. Tayyib. Buxoridagilar 6018-hadis. Nega u Alloh Rabbimiz qiyomat kunin atab aytdi? Chunki Allohga ishonuvchi Allohning 7 qat ko'k orqali eshituna ishonib bir qachondan nashar so'zlar aytmas, ham o'z qardashini yova yoqmas, aldamas, g'aybat sotmas, ham ashaki so'zlar qo'llanmas. Anladingizmi? Agar sen bugun nashar so'zlar aytasan ekan, g'aybat sotasan ekan, demak sen Allohga ishonuving to'liq tugul. Sen qo'rqmaysan Allohdan. Agar sen Allohning buyukligini anglab, Allohdan qo'rqib, Allohning eshituvini ko'rmasang, sen narsa? Sen o'zing ham bunday so'zlar aytirga ya'ni erik bermas eding. Qo'rqar eding. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, shundoqda kishi ahamiyat bermicha bir so'z aytirgan mumkin, lekin onun uchun u 70 yilga o'tqa tashlanar. Ko'zalnak aytasizmi? Ya'ni Termizdagilar 2314-hadis, shundoqda kishi ahamiyat bermicha bir so'z aytirgan mumkin, lekin onun uchun 70 yil o'tqa tashlanar. Anladingmi sen bu hadisni? Nasıl anladın? Yani hatta Müslümanlar bir söz aytib, nashar söz. Onun için kıyamet günde 70 yılga o'tda yanığı var. 70 yıl bir söz. Biz bugün subhanallah cümleler ırgıtıp bir-birini qarg'iymiz, tergiymiz, sugunamiz, talashamiz, aldaymiz, g'aybat satamiz. Bu hadisga bir söz aytib 70 yıl o'tqa tashlanarga mumkin. Alloh subhanahu taolo o'zi saqlasin. Ham shunga ko'ra Allohning buyukligi biz ko'z oldiga keltira olmaymiz. Lekin Alloh eng buyuk zot. Ham Allohning eshituvi kishilarning eshituvi shekilli tugul. Ham endi bizning uchun muhim, biz bilarga tegish musulmonlar, mu'minlar bizni Alloh g'il ko'rsatib turadi. Alloh ko'radi bizni narsa ishlaganimizni, narsa o'ylaganimizni, narsa aytganimizni, ne ishlarga tillaganimizni, ne ishin bu narsani ishlamaganimizni Alloh borisini bilib turadi. Shunga ko'ra musulmon kishi buni gil Allohdan qo'rqirga tegish. Gil Allohdan qo'rqirga tegish. Ham endi shu gil Allohning kuzatib turuvi, Allohning eshituvi, shu o'ylar bilan yashaykan mu'min, shularni unutmaykan. Albatta ularni turli nashar amallardan, turli buzuqlik amallardan inshaalloh to'xtatashaq, tiyashaq. Ham endi shu o'rinda inshaalloh to'xtalarmiz. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.